očistimo Srbiju. Ekološki karavan sa 12 biciklista za 5 dana obišao je 6 gradova u Srbiji: Gornji Milanovac, Valjevo, Šabac, Obrenovac, Inđiju i Bački Petrovac. Prolazeći kroz gradove, prenosili su ekološke poruke o važnosti reciklaže i pozivali građane, organizacije i institucije da se aktivnije uključe u prikupljanje reciklažnih sirovina. Ovo je treći po redu biciklistički ekološki karavan koji je u stvari završnica kampanje koja je počela pre 2 meseca, a koja se zove O planeti se recikliraj. Samo ime kaže da je u stvari sam cilj te kampanje celokupne da se utiče na građane, institucije i sve činioce u našem društvu da se malo ozbiljnije pozabave problemom primarne selekcije otpada i reciklažom istog. Karavan je prešao 350 km i građanima podelio 3000 kesa za razvrstavanje otpada, na kojima se nalazi i internet adresa reciklažnog adresara, jedinstvene baze podataka o reciklažnim ostrvima u Srbiji na sajtu Zelene inicijative. Već 3. godinu za redom učestvujemo na projektu O planeti se recikliraj i želimo da na taj način damo doprinos u promovisanju zaštite životne sredine i uopšte zdravih stilova života, alternativnih sredstva prevoza. Znači, konkretno ovde je akcent na zaštiti životne sredine, odnosno reciklaže. Biciklistički karavan prošao je kroz Novi Sad, gde se susreo sa grupom Kritična masa koja promoviše bicikl kao zabavan i zdrav način prevoza.